Ke Southwest Castle District kelang kawin ke district ke bahasa Ketabha ni ka riang Remal ke belajar duk menen ke seni ke khobor balapha dekat district disaster management authority kali itu bapalat sospa teli kilong yeng kila sakta nagani ke jengwan ke riang ke bagi babon teli ki yeng kila sak lit ke terum dan ru ke belasa ban ke jeng tua kendau bat dan ru ke basau teli ke skol ke belasa sakta nagani ke jengwan ke riang kabelawan ru rengkat ke jeng jor ke jong slap kabala khalam ki ding ke sit dan ru ke jeng khalam ki post ding electric kamjuru ke jeng tua jong ki surok nei da ke jeng trade tom ki boss in charge district bat kham tam ke district disaster management authority babon ki surok ki bakum kini lala ban pelai no bakum juru ala ban nei ai ki jeng rap ke bekerki sekilang ye long sam ki bakum kini ki bakum kini ki ye ki bla sali ki yeng la aso ha la ni ajeng rap de kitar kulen ne kitar pa na kata ba ki nyo ban sheda ra shipor kamjuru ki surok ki bla to ba lala ban pelai no da ke jeng rap ki trat peludi ye kan ke khobor la pha an ye ka report la pha ta du khopor sau si tang jamit matagsi ka arfa tarik ujemang arajar arfusa hangni li yi kidur ka ban ka yang gede me bat ka district administration gila manajer ap iki ka tu kan ni kilong yeng ki balamat na ki sa li ki yeng sa ki jongki hakane jing hap slap ka bla poedu aspa khat phra millimeter la sothu bale thuru baga jaga ka sakta e ka dei ka Randikor community and rural development block haka baki ye ki bla sakta klong aspa iwitali bat kibri ki bla sakta pa klong sejar sispa andrungut kan bah mau korwat pat ki yeng bla sakta klong life witali bat kibri pat ki sakta klong aspa prangut dan ko jing tua ya ka srok na ma korwat chapa rang blang kamjur ki bide ki srok ki baya se ka te ka than ni da ka jing tristom jangga DDM rangkat baka jetrelang lu kata pudi baki tat keyboard penyai dalam agi jarak ko bakerki kana marwengi ki pa ba na kani ka jingi